سلااوڕێز تەماشەوان هێژا بولتانە دەمژمێ شەشە ئێوارێ ئەز ژوارە پێشکەش بکەم دەستپێکێدا گرنگترین سەرنووچە. راپورتا سیاسی یا پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا پدەکەسێ یا مەها چلەیە دەرکەت تێدا تەکەس دکە و بنپێکردن لە سەرانسەری ڕۆژاوای کوردستانê ji aliyê peyedê komên çekdar ve berdewam dikin. Mazlûm Kubanê fermandarê Qesedê radigîne ku agahî li cem wan hebûn ku êrîş dê were encamdan lê kêmasî dê tundkirina rêkaran de hebû. Li Efrîna Rojavayê Kurdistanê kiryarên revandin û binçavkirina welatiyên Kurd berdewam dike. Li bajarê Hesekê jî rêveberiya peyedê xelkê neçar dike û daxwaza derxistina pekekê ji lîsteya terûrê bikin. دوباره سلاف راپورتا سیاسی یا پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا پدەکەسێ یا مەها چلەیە بۆری ئیساڵ دەرکەت ناڤەڕۆکا وەیەکێ دە vê راپورتê demê guhdar bike. پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا پدەکەسێ راپورتا xwe ya siyasî ya heyva çileya îsal belav kir wekû her car dawên pêşhate li ser asta Rojavayê Kurdistanê Sûriyê, Herêma Kurdistanê, Iraq û cîhanê gotûbêj kiriye. Raporta siyasî ya meha borî bi bûyerên zîndana Xwêran ya Hesekê û li vû tevgera Daişa terorîst dest pê kiriye. Têde ragihandiye ku cihê seyr û matmayiyê ye ku êrîş di bîstî meha çileya îsal de li ser zîndana Sînaa ya taxa Xwêran ku wekû tê ragihandin 5,000 terorîst tê de ne û bi hemahengî bi wan terorîstan re êrîş dest pê kir. Bi xwe re gelek pirs anîn holê wekû çawa êrîş hatiye encamdan. Çawa çek gihiştine destê wan, çawa hejmarek mezin ji terorîstan karîbûn birevin, çawa li vû tevgera Daişiyan hevdemê li vû tevgera wan li Sûriye û Iraq û hin deverên din debû. Lê li gorî agahên hatine û şopandin û xwendina rewşê diyar dibe ku planek tund ku gelek alî tê de beşdarin her wiha bi xelqekê hatiye encamdan ku tillî û pêçiyên tometê berev her yek ji welatên asîtana û Soçî wekû Rûsya û Tirkiye û Îranê diçin. Serbarê rejima Sûriyê da ku fişarê li ser peyedê û welatên hevpeymaniyê bike, her wiha fişarê li ser jiyana siyasî li Iraqê bike ji ber ku alîgirên wan di hilbijartinan de bi paş ketin. Lê encam barûva jî hatin Amerîka hebûna xwe bêheztir kir û karîbû El Qureşî mîrê Daişê li parêzgeha Idlibê bikuje. Derbarê krîza Sûriyê pedekesê aniyê ziman ku kedû karên Geir Peterson şandiyê navdewletî ji bo Sûriyê ji bo darxistina civînên komîta destûrî nehatin serxistin. Her yek ji rejim û opozisyona Sûriyê red kirin, naxasim rejima ku naxwaze diriya siyasî ra krîzê çareser bike, ew yek rewşê zêde zêde têk dide. Narazîbûnên ku li parêzgeha Swêdayê tekeziyeke li ser wê yekê. Her wiha opozisyona Sûriyê piştniyara Peterson ya ku bi navê gav bi gav red kir, diyar dike ku çareseriya siyasî êdî berev rêyeke girtî ve diçe. Li aliyekî din, kedûkarên dubara rêxistinskirina opozisyona Sûriyê diriya hevdîtûn û semînaran ku dawiyê li Dewheyê bû berdewam in. Li ser mijara Herêma Kurdistanê pedekesê da diyar kirin ku rikberî navbera pedekê û yenekê li ser posta serokatiya Iraqê berdewam e. Tevî ku pedekê bi nermî serdêrî û taamulê dike, lê yenekê li ser helwesta xwe di wergirtina wê pûsê de rej de. Derbarê Rojavayê Kurdistanê pedekesê daxuya kirin ku êş û azarên şêniyên Kurd ji ber bêkarî û bilindbûna nirxê kelûpelan, her wiha sûtemeniyê û nebûn û kêmbûna kerestan berdewam e. Her wiha êş û derdeserî li her yek li Efrîn û Serêkanî û Girêsipî zêdetir in. Binpêkirin ji revandin û girtinê nehatine rawestandin. Her wiha deverên hevsînor bi Tirkiye re herdem rastî êrişên bêserûber tên bêk û sînorek were dayîn. Pedekesê di dirêjahiya raporta xwe ya siyasî de tekez kiriye ku di ser vê rewşa xerab de hêzên ser bi peyedê ve asta astankirin û fişarê li ser aliyên siyasî yên ne li gorî wê nexasin partiyên enekesê zêde kiriye. Rê li ber rojnamevan û dezgehên rojnamegeriyê tengav kiriye wekû Kurdistan 24 û divê dema dawiyê de nehiştina berdewamiya karê Rodawê li Qamişlo. Her wiha revandin û işkencekirina wan rojnamevanan ku rojnamevan bawer me li Ehmed serbest berda, hîn jî çarenivîsa Sebrê Fexrî nûçegihanê Arkê nediyar e ku ev kiryar û reftar cihê daxê û şermezariyê ne.
تماشاوان برز یکسر از بر خوبدم روجاوای کردستان لجم میوان خوا مامستا بشار امین اندام پولیتبیریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا داکو بهتر ام لسر راپورتا سیاسی یا پدکسی راوستن مامستا بشار دم باش سپاس جبو بشدار بونا و ده راپورتا خدا به راستی و پرسن روا کرنه افچک چاوا درباسی ناوا زندانی بون داعشی چاوا رفیان چاوا همه هنگید نوبرا داعشین کول دروا وین لهندری زندانی دا چه بو؟ بله كاكو تمام بله ما مصطفى بشار دنگت ته بله باش سلاف الريز سلاف وحضرت جوالو وجي قوداري وري براستي جي ابو يرى هاني مزن قل حسك تشيبو الغويران براستي قالك برسو قالك تساؤلاتها يعني اثارت يعني افشاوا تشيبوتي بلا مرة لانه دستني مزنتي هني خطاني مزنتي هني دولتي مزن بيتر براستي جي يعني بيتر وقت ما قلت رابور تلي برب دولتي وقت صوتشي واستانا وان او طريق روسن تركن ايرانيين وبوان رجيما سوري جبر او ني مستفيد شوي بس بالنسبه تركيا قال لك خيابهم بالنسبه تركيا خيابهم درياوان شلو كساتن شلو بالنسبه ايران طبعا الجموان لجم ايراني وقت هفاري وان باش كيفن انتخابات كرسان دخوازن ضغطه كيف شارك الودري يمكن كان صار حالات سياسي بالنسبه للروسا تشتق نقو تشتق درنخس تشتق نقو باشا خرابه كما وابو كما تاني ما وقت ما متفرج وقت ما زاني بو داعم جير قياد كرب وقف الروسا رجيم تخوازن في شارع بيتر سر في يدي وسر دريهان افتفد الروسي واوجي انه بيد حمدان بقالي رجيمي تيري هر جم رجيمي دخستنا انه تجي امريكانا تجي تحالفات دوليه تجي لكن باوريا مدي وقت درابوري ذات وقت وجي وتكسكر يعني او اهدافي اساسيه او تشتي اساسي جبونا وي افتستانا شيء باوريا مدي باشا ما مصطفى بشار او تساؤل باشا بهتر رولا كيجان ولاتان تذهبوا ود رابورتا خدا اماجا كريا كولاتن سوتشي ين جارانتور وكو ايران روسيا وتركيا دست و يانجي تلين توماتي ارستي وان هرسي ولاتان تنكرن بهتر رولا كيجان ولاتي دفان بو ايران دهيا روسيا يان ايران يان تركيا ادفيجم هرسي نجي بس تركيا وايران بشكل مباشر ممكن روس بشكل مباشر بالنسبه داعم بجيري والرجيم جي الرجيم سوري بخشي مستفيد في عمليه جبر وقتي ضغطي بك او جاي توافق كيدا بناوان وتركات جد في مساله ودنا بناوان ايرانيه جبريد ابد تشتي والروسي بريد داعم الرجيم رجبر في كيد برد بيجي هرسي دولة بيتر مزني اساسي من جنب السكنين اختراقك بويه شنو مساله اختراق بويه اختراق امني براستي قالك سكن الجنب شيبي ابايا قالك قصدي يدي قبل خوفا قرن امزانه ابايا كاتشلو شيبو قالك تحقيقاتي مزند في مساله شيبن يعني شلو مثلا اب ايشا هم في رنجي شيبو شلو او توافقنا بينوان وهندرد شلو سلاح درباسو ابناء تركا درباس كريه وابناء ايرانيه درباس كريه وابناء بلكي دستير رجيم دفيدر يذهبي لي بيتر اختراق الجموان جي هي قالك اوش في مراجعه بكن قالك مش جانبك قالك تحقيقاتها بكن قالك زانب تشتكي مزن بويه لي باش انه والله يعني مرد باهدافي اخوانا حقا لي والله خسارتك مسجد والضريبه قالك شهيد شون قالك مالو تشتو ايران بو قالك تشت زحمتين لملتات فريشاني قالك شيبو يعني براستيجي اوايا قالك ام زانن اهداف خوي اساسي تحققات بيجن قالك سر فاقر شي نبي قالك يعني بيشو باندن وام مسالنا خوشك تحقيق تدبن والبوم جبل ادن بالنسبه لي داعش بفيرنجي هنا بميني شل حبسا ايراني وشل هولي براستيجي دميني
على طول وقنبلات موقوت شو وقت خلق بخوازن او دجمنه قضيامه دجمنه هريمه ما بخوازن وفي قنبله بتقين قالك اتشار صديق جير شيبه قالك للصحراء كيف قالك لدرك دور به يانجي كسانا بين شاندن ولا تيوان بتشرنجي به خكارم شبان مساله خلاص. بله مامستا بشار و بحثا رولا رژیم جکری باشه رژیم چش پیدا دخوازه فشار رژیم ده وان بویاران دا لسر پیدا چیه؟ والله بجمة يعني بيادات دي قصدي بيتر انه اول جم ريجيم انه قصدي وقال سبارتي امريكانا وكانه تجاوب بوارناكن وك لازم وكانوا نظام شناك دخوازيك بيتر نظام جي وروسي دخوازن بيدي قصدي بيتر دحردن بهذه الرجيم بهذه النظام ده هو نظام كارب سيطرة بقل سرفي بله باشه مامستا بشار براسي در راپورتا ودا و گلک بحثا گلک مجاران کریه ام دخوازم بهتر سر مجارن کردیین روجاوای کردستان و سوری راوستن درباره کریارن پیده رواندنا روجنامه وانان و آستان کرنا جیانا روجنامه گریه دوی دما هستیار ده چه خواندن جیراتی کرد؟ والله عاد بيجم اشتي حدث غويرانج تشيبو ابا داعش واب مسائله وبيرنجيهان واب دوله اب جهات مزن شريكين اما ما تشكيد دوقع ما تقول جرك ام جرك ام لهدفه جرن جرك بيتر بيديتي خوستن خصديتي خوستن مراجعه نقديش خربكن لهفه جرن لكردافه جرن لانجمني فجرن لخلكي فجرن بيتر حريات ابدا بيتر دي مخابن اشتابويه فيجيويا تماما عكسيويا تماما فاجيويا بو يعني بين اعلاميه بقرن بين روداو بقرن بين بستوشار قرتن انا هاجي مراسلين وك اركي وك مراسلين كيتي ميديا يعني براستي اسلوب بريوان عبد الرحيم تمي بريوان يعني براستيجي ام اساليبي بفيرنجي تي بيرامله يا او خوازن تغطيه سر فشل اخوا لسر انظاري خلكي بريوان بدن جينيدن ياجي تي بيرامله كانوا بلكي اوجي شريكي في مساله يعني خود خنجيه تهمتي واختفاء باكريارات كان خجي براستي جيت خنجيه تهمتي واختفاء زي ما خلات كان اوجي يعني خوازن ابهري مهاني بفيرنجي هانا ببي يعني مرا براستيل جمد سكنه وحتى تعليجي مرا اج جوانتي خوستن ايرو اج جوانتي خوستن هاجر دخازن ساحه خو وتخازن اسفاد بقن كليوانتي تني شوانجي تني بالعكس تعدل وانتي قالك فان اعلاميه بردن قالك مجال بدن رودا بيستشار قالك لانجمني فقرن قالك بخازن حوارات ومفاوضات فقرن قالك بخازن قالك كار جوانتي خوستن قالك مهام جوانتي خوستن جو اسفاد بكن والله او شيء تعدلوان هاتي او شيء بيتري اشيان امزانن ملتي ما اشياء امزان شهداء شو كسي ملتي ما شونه امزان تعلاق بوين ملتي ما هاتي امزان هري ما بكردي اخوا بعربي اخوا بسرياني اخوا بتبدي اخوا ام برفي مساله كمان ام بيجن جوانتي خوستم براستي تبي او زحمتيك بري لسر هري ما شو حاله معيشي نظام شي او مناطق خواق عفرين وقريسبي وسليكاني او انا بيترك تعدل وانتي ايرو اوجي لفي هريمهان قالك بيتر بحاول عند استقرار وامن ايرو في شارع هاني ما مستبشر چار نویسا اندامن پارتیا و وکو صبری فخری نوچگهانی هر نوچگهانی میجی عبدالغفار فرمز چار نویسا وان چیه نخواستم صبری فخری کو جپنجی مهوه رواندیه حتی نها چه آگاهی لسر هنه چه و کار لسر دوستایا وی تکرن والله حتى انا شرفي تساوي نخياي ندياري وبراستيشي اموان تحملها مسؤوليه او دكن وقتها مخازن صبري زوبر دنا درن وقت شوا هفالي هاد بردان مخازن اوجي بي بردان صبري جبرق تشتغنا كري هناك ابيد تبدا كسي تشتغنا كري كل ما هنالك انساني بمهنيه كاردكن شغلك اعلاميني مهنيني انساني كيرن زانني انساني بمسؤوليه كاردكن يرك بين بردان
والله حتى انه هاد شعر بزاوي واخباري نقيا و جهاندي آلي أمريكي أف بن بيكرن تبدا من بكره انا تبدا جيشتنوان دروجن بيدا هنا ب مانگرتن چالاکین آشتیانه جبو سربست بردانا یانجی دیار کرنا چارنویسا اندامن و هونه رابن از باورم ده وقت مناسب دو حتى تصل يامك بله ما مسا بشار درباره عفرین و سریکانی و گریسپی در راپورتا ودا جی هاتیه کو کریارن رفاندن و بنچاف کرنا ولاتین کرد بردام دکه حتی کنگی روشا وان هرس هرمان و وهابه هون وکو پدکسی هون چاوا کار لسر دانینا سینوره که جوان بن پیکرنا را دا کار دکن والله ويا جنونري ما تخستن نونري ما يقد ائتلافه دي نونري انجمن يقد ائتلافه جوان تخستن او بيتر ضغطك كيف كان تلسر تركابه تلسر فان مسلحين به تلسر خلالي خلال ائتلافه نونري مجلسها ما ائتلافه جوان تخستن وام دريا ور ام دنجي خجارك ددقين وان قال لفك ببي جبو عفريني وسليك عني وقليتي بله گلک سپاس جبو مامستا بشار امین اندام پولیتبیریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا گلک سپاس جبو بیشتر بوناتا روج بروج و پید تکزدکه کو یک جباسکن پککیه لروجاوای کردستانی هری داویجی ولاتیان نچار دکه کو داخوازا درخستنا پککی جلیستیا ترور بکن جدرن خوجهی ج باجار حسکی روجاوای کردستانی تایبت جار کرا راگاندن کو کومینن سر به رهبری پیاده و خلک باجر حسکه نچار دکن کو امضای لسر داخواز درخستان پککه جلیسته تروری امریکی و اروپی بکن و کو جدران دایا زانین کو او کسی امضا ناکن جالی کومینا و گفا برینا توایا جورن آلیکاریان لسر وان تینا کرن مظلوم کوبانه فرماندار قصد ده هفدیتنه که ده لگل آژانسا اسوشیتد پریس گوت کو زانیارین حوالگری درباره ایریش کرنه لسر زندان غویران جالی چکدارین داعش و لجم قصد هبون و قصد ده بجی کرنا ریکار و تدبیران ده شکست آنی پشتی درباسبونا بهتر جه 20 روزان جه ایرشا داعش بو سر زندان سینعا لباجار حسکه که ده انجام ده 124 کس نافبرا چکدارن قصده و سیویلان ده جیانا خوش دزدان. مظلوم عبدی دان پیدان دکه که قصده بر پرسیاره ده بر انجام دان ایرشه ده. مظلوم عبدی فرماندار قصد ده هفدیتی نکده. لگل اجانس اسوشتت پریس گوت که زانیارین حوالگری درباره ایرش کرنا لسر زندان سینعا جالی چکدارن داعش هوا. لجم قصد هبون و قصد دبجی کرنا ریکار و تدابیر ده فشل آنی. مظلوم عبدی او چند جی اشکره کر که ده سالا بوری ده. قصد زانیاری ورگرتن که چکدارن داعش و ایرشی زندان سینعا بکن. فرماندار قصد گوجی کو قصد برپرسیاره دبر ایرشا سر زندان سینعا دا و قصد به ارکو برپرسیارتا خواله همبر ریگری کرنه لایرش نرابو او کار قصد کر نبس بوج بوج نافبرنا شانین و شارتین داعش کل تاخن در دور زندان سینعا هبون وکم مظلوم عبدی داخویا کرن کوجبریا چند مهاوا او چکدارن ریخستنا تروریستی یا داعش پلانا ایرش کرنه لسر زندانه با آواکی نهینی دارشت بون و زانیاری درباره و پلانا دارشتی جالی داعش و لجم قصده هبون مظلوم عبدی دان پیدان بو و چنده کر و گوت که هزین سوریا دموکراتیک هندک اجراعات جبوری گیری کرنه لایرشه کرن لی او اجراعات نسر کفتی بون بلکو قصده بوان اجراعاتان فشل بدست و آنی مظلوم عبدی گوجی کو زندان سینعا مترسیا کر راستقی نبو و زانیارین قصده دوی درباره ده هبو هاتا تکس کرن که داعش و دو ایرشان انجام بده و بتن قصده کار ریگریه لی یک ایرشه بکه. چکدارن داعش دی بیستی مها صباته دا ایرشی زندان سینعا لباجار حسکه کرن و دا انجام بده. 124 چکدارن قصده و جماره یک سیویل بونا قربانی. ولاتین جهانی جه همولاتین خوا داخواست دکن کو جه بری ایریشا روسیه لسر اوکراینیا درکوین چند ولاتین اروپا و آسیا وکو امریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا، نیوزیلندا، هولندا، یابان و کوریا باشور
جه همولاتین خوا داخواست کردن کو جه اوکراینیا بزودترین دم ده درکوین جبر کو شر گلک نزیک بویه و گمانه کو د زودترین دم ده روسیا به موشکان ایریشی سر اوکراینیا بکه و باجارین مزن جی وکو کیف پایتخت اوکراینیا بکه آرمانج. هیا محمد اندام کمیته ناوندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریه پده کسی دبیجه کو به بنچافکنا روزنامه‌وان صبری فخری او چند تی تکس کردن کو آزادیا نرینه ل روزنامه‌وای کردستان هاتیه جناف برن. هر وسایین چالاکوان و پیامنر جیمینا صبری فخری تیوی واتی کو قدغا کرنا مافی دربرینا گلی مل روش آوای تی کشتن و پرچقاندن و خنقاندن بدستین پیاده طبعا قطعا اف کارج لای پیاده والجمنای قبول کرن نجه رازی من دیامیا نجه راز من دیا حتی همی کسین مافناس و جواکانی دولتی جی بوان کریارا بلا پیاده باش بزانبه کو بهتر فشارکی در روجاوای کردستانی دا چه دکی بهتر دهیلی ده نتیجه با کریاران کو تینه کرن دیالوگا کردی کریارو بن پیکرن کومی چکدار لحریم عفنی روجاوای کردستان بردوامن هری داویجی رواندن دو ولاتین کرد ین دن زانیارین بهتر دوی راپورته ده. و نشاندان پارێزگەها سوێدایە درۆژە خۆیان هەشتادا بەردەوامە و ڕۆژ بڕۆژ خۆ نیشاندانên سوێدایە لە دژی رژێمە ئەسەد بەرەفەرهتر دەبە و سلۆگان و درشمێن لە دژی رژێمە ئەسەد تێنە هەلدان. خۆ نیشاندار تەکەس دکن و ئەوە دخۆ نیشاندانên خۆدا بەردەوام بن داک و داخوازên wan werne bicîkirin. Çalikvan û rojnamevan û kesayetiyên Sûrî îro daxuyaniyek belav kirin û piştgiriya xwenîşandanên Swêdayê yên aştiya nekirin. Di daxuyanî de hat ku ji ber rewşa xizmetguzariyê xerab û belavbûna gendeliyê li Sûriyê bandoreka xwe nerînî li ser jiyana welatiyana rojane kir û xelkê Swêdayê xwenîşandanê aştiyane derdkevin û daxwaza welatekî sivîl û demokrat ku têda mafê hemî welatiyan û were parastin û bê nejetperestiya olî. داخوێنێ سەربار کرد کۆ خۆنیشاندانان داخوازە جیبیجیکردنا بریارە نەفدەولەتی یا 2254 کرد کو ئەو مافێ هەمی خەلکێ سووری و مێژۆیە باژارێ سوێدایە ناسکریە bi şoreş û şoreşgeran ku zilm û zorê li ser xwe qebûl nakin. Berovajî ji mîdyaya rejima Sûrî re ku her tevgereka aştiyana radibe û daxwaza mafên xwe dike wan tohmetbar dike ku xayînin û destê welatên derve di nava wan de hene. Daxuyaniyê tekez kir ku em çalikvan û rojnamevan û kesayetiyên Sûrî piştgiriya deng û daxwazên xelkê Swêdayê dikin. Têzanîn ku dih xwenîşandera nameyeka arasteyê gelê Sûrî kirin ku piştevaniya wan rabin û fişareke bêhtir li ser rejima Sûrî bikin. Derketina xwenîşandanan li dijî rakirina biryara alîkariyê ji alî rejima Sûrî ve ku berê 628,000 malbat xudanên kertê zîrekiyê taybet bi alîkariyê wate bi nerxekî erzan kerestên xwarinê werdigirtin. Lê rejima Esed kerta zîrek ji 596,000 malbat kaş kirin û niha bi tenê 34,000 malbat xwedî kertên zîrekin. Ev biryar bû cihên nerazîbûna xelkê bi taybet devera Swêdayê ku welatî ji roja pênşemê heftê mehêva xwenîşandanan li dijî biryara rejima Esed derdkevin û riya navbera Şamê û Swêdayê hatiye birîn. تماشاوانên birêz ev raporta ku niha hatiye weşandin derbarê grûpek ji çalakvan û rojnamevanên Sûriyê daxuyaniyek belavkirbûn tê de piştevaniya xwe ji gelê Swêda re dabûn diyarkirin û her wiha li vû tevgera wan li dijî rejima Esed ji wan re bûne piştgir. Niha jî raporta derbarê Efrînê bilpêkirinên grûpên çekdar, komên çekdar li herêma Efrînê ku di ravandina welatîn Kurd de berdewam in herî dawî jî du welatî ravan dibûn amade bi hevdûra me guhdar bikin. Ji dema kontrolkirina artêşa Tirkiye û grûpên çekdar ji herêma Efrîna Rojavayê Kurdistanê û ta roja îro kiryar binpêkirinên komên çekdar derheqê welatiyên Kurd de berdewam in herî dawî komên çekdar du welatiyên Kurdiyên din ravandine berev cihekî nedyar ve birine.
رخصنامه فی مروان لعفرین اشکره کر چکدارین گروپا پولیسا لشکری روژا چهارشنبه نه سبات 2022 لباجار عفرین ولاتی کردی بناو محمود رشید عبدو 34 سالی بتومتا کوبر پیوندیا وی بری و بریا پیدی هبو رواند و برف جهکی ندیار و برن محمد رشید عبدو خلک گنده کومروک یه بسر نافچه ماباتا و یا کوبریان زیکی دو ماهان جو ترکیه و گریابو عفرینه همان رخصنی دایا خویا کرن روژا سهشنبه 8 سبات 2022 جی گروپا چکداریا بناو جبهه شامیه لطاقه اشرفیه یا لناوند باجار عفرینه علاطیه بناو محمد احمد یه 86 سالی رواندنو چرانویسا وی تا روژا ایرونه دیاره محمد احمد بخوا خلک گنده دار کره یه بسر نافچه ما باطاویه اروها روژا 8 سبات چکدارین گروپا سلطان مراد به تومتا پشتوانی کرنا پیده و پیشکش کرنا آلیکارین مادی هر یک جو ولاتی کردی بناو احمد مصطفى جعفر 48 سالی کمال رشید جعفر 87 سالی جو گنده قوتان یه بسر نافچه بلبلی و رواندون هین چرانویسا وان دیاره رخصنا نبهاتی دیار کرجی کو یک سبات چکدارین پولیسا لشکری ولاتی کرد ابناو رشید خلیل سیدو یه 48 سالی کوبخه خلک گنده قوشمان لسر ربنده قوس العفرین رواند و برف جهکی ندیار و برن روژا پنجه مهجی گروپا چکداریا بناو فیلق شام جگنده ایسکا یبسر نافچه جندر سی ولاتی بناو محی الدین کو جو رواند روژا 27 چلیا بوری چکدارین پولیسا لشکری دوکالمی رواندن ناوی وانجی حسن حماده 75 سالی عدنان اسماعیل عربو 75 سالی هین چرانوی ساوان جدا مکوهاتنا رواندن حتی روژا ایرون دیاره روژا 19 چلیا بوری جگنده شادیرا یه بسر نافچه جندر سی پولیسا لشکری سی کرد رواندن او جی اون جمال حبیب احمد حبیب ادری شرف پشتی دانا فدیه ناورا 300 دلاری امریکی روژا 5 سباته و هر سی کس جالی همان چکداران و هاتن سربست بردان روژا 19 چلیا کلمری بناوی عزت احمد حمویه 7 سالی جگنده وی 2 ملیار رواند برف جهکی ندیار و برن تا روژا ایرو چارانوی ساوی کالامری ندیاره رخصنه سربار کرو گوت لریکف تا 19 مهابوری چکدارن پولیسا سیویل گرتن سرگنده چوقیه بسر عفرینه و بتومتا کوپیوندیا وان بری و بریا پیدیره هبو 4 جوانن کرد رواندن برف جهکی ندیار و برن ناوی خورتان اشکر اکر اوجی اون احمد امین عبدو سلام امین الخدو مصطفى عماره مصطفى عبدالرحمن عماره جوی دمیتا روژا ایرو چارانویسا هر 4 خورتان ندیاره جدما کنترل کردن ارتشا ترکیه گروپن چکدار جهری معفرین روجاوای کردستان تا روجا ایرو کریارو بن پیکرینن کومن چکدار در حق ولاتیون کرده یک روژه نهاتیا را وستاندن بکو تا روجا ایرو تسینورک جوان کریارو بن پیکرینان را وردانین کووارا فورین پولیسی امریکی دبیجه کو امریکا و روسیا درباره روشا سوریه لحف کرنه ده امریکا هندک تنازلات جبو روسیا پیشکش کرنه جدرن راگهاندینین امریکی بلافکرن کول هفکرنه که نهینی دناورا روسیا و امریکا ده درباره روشا سوریه هاتیه کرن کووارا فورین پولیسی امریکی در راپورتکه ده بحثان و روکا لحفکرنه نهینی دناورا روسیا و امریکا درباره روشا سوریه دکه دبیجه آرمان جه کم کرنه فشاریه لسر رژیم اسد لنتوین یگرتی وکه کووارا نافبوری دایزانین اگر انجمن اولهیه ناف دولتی لسر الهفکرنا روسی و امریکی درباره سوریه راضی ببه و دمه دوسیا بکار آنینا چکن کیماوی جعل رژیم اسد و وره پشگو خستن بتنه جوینن هفبش درباره گهاندن آلیکاری مرووی با سوریه و جارسری سیاسی لسوریه و وره انجام دان وکه کووارا فورین پولیسی امریکی دایا خویا کرن لهفکرن جارسریک جبیزاریا ولاتن اندام ده انجمن اولهیه ناف دولتی جه چارەسەریya سووریە رەیە ji ber nakokiyên Sûriyê bidawînayên diplomatkar heman mijaran di gotobêjiyên xwe de dubare dikin. Nakokiyên Sûriyê dûrbûnê navbera welatên Zilhêz de dirûz dike ji ber heta weke niha tu pêşveçûnek di rewşa Sûriyê de nehatiye kirin. Herwiha forîn polîsî da xuya kirin di lihevkirinê de Amerîka hindek tenazulat ji bo Rûsyê kirine. Ew jî da ku her du welat li Sûriyê rûbrûbûyê hev nebin. Gihandina alîkariyan bo Sûriyê diriya Tirkiye ve berdewam bin. جبر روسیا دخوازه وریا گهاندن آلیکاریان دابخه. گوارا نابوریش کرده کرکو امریکا و روسیا ابل هفکرین یان جی وکه نابلی هاتیه کرن پیشینیار دیسیو یک مهابوری ده پیشکشی ولاتین اندام ده انجمن اولهیه ناف دولتی ده کریه. لدسپیکه ده پیشینیار هاترات کرن پیشتره. داخوازه و کلینه و خوندنه لپیشینیاران هاته کرن وکته پیش بینی کرن که رازی بون لسروی وره نشاندان. برای آنها روزنامه شرق الاوسط در راپورتکی دا گوته بو روشا سوریه دریا دوسیا گهاندنا آلیکارین مرووی و السرمز انجمن اولهیه ناف دولتی وره گوتوب اشکرن. افکار و سیاستا کو گرب درسون درباره سوریه بجیدکه دکوه چارچوبه بجی کرنا همان هفکرنا کو روسیا و امریکا لسر لهفکرنه.
جدرك آگاهدار و نهی دخه سر پلان پکک لشنگال و دبیجه کو پکک هندک تونل لشنگال کلانه درجاهی وان 1 کیلومتر و سرکردین پکک ین سر به میت ترکیه و زانیاریان ددنه بلافرین شر ین ترکی. جدرکی نزیک جه سرکردین پککه لسینور قضا شنگالی و در دوراوی چند نهین یک درباری ایریشا ویداویه یا بالافرن شرین ترکیه بو سربنگه و براگه هم پککه لشنگالی و پلان پککه لشنگالی اشکره کرن. و جدر کنه خصناوی وی وره اشکره کرن با کردستان 24 را گهاند. ده ایریشا ویداویه یا ترکیه بو سربنگه و براگه هم پککه لشنگالی جماره یک چکدارم پککه هاتنه کشتن. گوجی کو پککه جماره کشتیان یا درست تجاران اشکره ناکه. هروها وجه داره دا خویا کرن. جبلی کشتنا چکدارن پککه کمانی 8 حتی 10 کرکارن عرب ده بمباباران کرنه ده هاتنه کشتن. کو پککه بمبستا کولانا تونیلان او بوچیای شنگالی و گهستبون. هروها جدر دا زانین که بالافرن شرین ترکیه جه جوینا سرکرده این پککه لنزیکی کمالگاه خاناسور آرمانج کر. ده انجام ده جماره یک چکدار هاتن کشتن. لگوری زانیاریان پشتی بمباران کرنه یک جه سرکرده این پککه که ده ایریشه ده آمده بون دست به جه درباسی روژاوای کردستانی بو. جه روژاوای کردستانی درباسی ترکیه بو. جبر که هات خویا کرن که سر به میتا ترکیه ویا. وکه جدر دبیجه گمانته کرن گلک سرکرده این پککه سر به ترکیه ونه به مبستا سیخوریه دناوارزم پککه جه خوی گرتنه یک جه ارمانجن سیخوری کرنه او کوجماره یک مزن یا چکدارم پککه و خلکه به قربانیا بمباران کرنا بالافرین شرین ترکیه اروها جدر گوت ده انجام بمباران کرنه ده جماره یک پسپورن جیولوژی اندزیارن تایبت به کولانا تونیلانجی هاتنه کشتن کو پککه اوجی بو کولاندنا تونیلان و گهستبون شنگالی جدر تکسکر که جه کمالگاه خاناسوری و حتی مزارگاه شیب القاسم لچیای شنگالی بکه بهتر جه 20 تونل کولانه. هن تونل جوان هنه درجاهی وان نیزی 1 کیلومتره. ده تونلان ده شاخن جودا نخوشخانه و ده نفساندنه هنه. وکه جدر ده خویا کرن هر کسی که تفلی ریزم پکه ببلی شنگالی پیوسته بوده ما 6 روژی تونلان بکوله. دکه جی کر که توایا خونیشاندانن لشنگالی. تینا انجام دان به فرمان سرکردین پککه تینا انجام دان پککه خلکی برگز عرب بونا و شنگالی و دگوهزه دا کو خونی شاندانان انجام بده. رخصنا دوکه یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا بجداری ده مراسم چل روژیا پیشمرگه احمد حاجی میرخان باورکی ده کر شانده پدکسه به سروکاتی حاجی کالو اندام کمیتا ناوندی و برپرسی رخصنا دوک فایده و هجمارک جه اندامین انجمن هرمی پیک دهات. چل روژیا پیشمرگه احمد باورکی لهولا کنفرانسان لزانینگاه دهوکه هاته لدار خستن. ده سمیناره که ده نویسکار علی شمدین راگهاند طایبت جه آرکیرا راگهاند که پرتوکا من ده دور آشیتا وکه برسوکیه لسر نجات پرستین عربیین که دبیجن کرد لروژاوای کردستان به تنه پنابرن. ایرو کنزانن سمینارک مال سر پرتوکامی داوی جماره 14 بنابه دفر آشیتا بعربیه شخوا او پرتوک يعني دبري روج آفايا اللي براستي وقت نمونه بو همو روج آفايا يعني دوی 10 ساله تالی دا ایریشک خورتر تونتر جالی شوفینی عرب نوسری عرب گلک لیکولین چیکرن هر یک خالتی دا کرد کوچبرن دوای روخاننا شورش شیخ سعید دوای جنگا جهان یکم هاتن سوریا وک میوان مخابن او میوان سینور خودرباس کرن وک اسرائیل دوم تخصن آوا بکن جبوه حلال دکن دبیجن حقی و رژیم ابو او گاوه خو پاراستن احترازی دجی کرد کرن ظلم و زورال کرد کرن یعنی او اعتبار کن دبیجن او کوچبرن و زیده گاوی کرن ایمجی مجبور بون و کنترل بکن ایمجی کی اف هولدان اما از هر هول دم بدی کومنت بلقا بلي مرجع ولي فقر وزانيارية قول سر عردي هنا متفكم كنا دماوي شن صالة كده مهول داقو از تشتكي بيشكشكم جوابا برسفا ونرينا شوفينيا اجي بيجم نا كرد نتني شريط جهاني كم فالفيدينا بصدي صلاة بري ويجي الفينا نشان هنا قر
وآثار هنا ناف و کاریزماتی مزن ادواره دینی داد روشنبیری داد جواکی داد ناو دستلاتا سوری دا ایگو سرانسر 100 ساله بیساده او همون کم کرنا همه یک تشتی نشان داده گو کرد بری وی قناغی جی دوربون یعنی کرد خلقی رسانی وی ناوچین ارمان جا من ناما مش ویکتی بی او گو ازوی جوابی بدموا خلقی شوفینی گو کرد بری الورن نوا کند بیجن کوچ برن هر وها دیکومنت کرنه جی کی تشتی سر عرضه هایی خاصة بشتی واده سالا يعني تغيير ديموغرافي ناوچي كردي دا تشيد بي قالك تشتي جو أنا هم دوينن ممكن أصبي مرابن جو أنا أشتنا سياستك شوفيني خراب ريفت شيء كرد سر عرضه نهرن تعريب كن إيماجي مخا جهاند جو أسكاربهم تشتي سر عرضه دي كومنت بكن أجا خدينا كسبة نمينيجي نفشي بدو مدى بيجن بواهبو نویسکار رونی علی طایبت جارکر راگهاند کو پیکاتین دوری بچه شوی به دخوازن هبونا کردی تو نبکن ارکه لسر نویسکارین کرد هبونا کردی ده دیرجاهی دیرو که ده بچسبینن جبر پرسا کردی پرسا سیاسی یعنی پرسا هبونا نتوا که پرسا که جیوبولاتیکی یعنی جبر وجه همی ایریشن کتینا کرن چه دوار راگهاندنی دا چه جالی روشنبیرین اف پیکاتین الهاویر دورن ما بس توان یعنی جی آرمان جوان کو هلوشاندنا بنگهن هبونا وینا توی بکن جبر وجه ادویجم استوباری روشنبیر کرده کو کاربه لهبونا کردانیا دوری کی خودی درکه نتنه واجی دکاربه و هبونه دبریارا سیاسی دا بچسبینه اوجی استوباریا کدون تهوله اوجی استوباریا سیاست مدار کرده کو کاربه لرأي قشتي لآليين هزن خدي برياريين ناف دولتي فرصة كردي وك فرصة سياسي بدنا سر ماسين گفتگوه ادبیجم اگر فرصة كردي دوار سياسي دا بسر كوه و هبونا كرداجي بسر كوه و كرد ببن خدي رولا كي د پاشروجا خدا و هر وهاجي و ببن خدي دامو دزگهن آوا کرنا آلاوین کو دکوه خدمتا دامزراندن و پیکاتی چهار کارکرین سوریه ده شواطا کارگاه که ده لترکیه جان خواهش دستان جدارن بالافکرن کو چهار پنابرین سوریه ده شواطا کارگاه که ده لباجر استانبول جان خواهش دستان و هر چهار کارکر جه باجر دیرازوری نه و 6 کسی دنجی بریندار بون هروها بریندار یکسر جبو نخوشخانه هاتن و گوستن ایرو لبازار روجاوای کردستان $1 امریکی لهمبر لیره سوری به 3606 لیره هات فروتن و به 3605 لیره هات کرین نرخ زیر عیار 21 به 186,900 لیره لبازار روجاوای کردستان هات فروتن تماشاوان برز به وی آوی هم گشتن داوی بولتن آخوا بری به داوی هاتنه دوباره سرنوچه راپورتا سیاسی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا پدکسی یا مها چله درکت تیده تکز دکه کو بن پیکرن لسارانسری روجاوای کردستانی جعالی پیدی کومین چکدار و بردوام دکن مظلوم کوبانه فرماندار قصد رادگینه کو آگاهی لجمعان هبون کو ایریش دیوار انجام دان لکیماسی ده تندکرنا ریکاران ده هبو لعفرینا روجاوای کردستان کریارن رواندون و بنچاف کرنا ولاتین کرد بردوام دکن لباجار حسکی جی ریوبریا پیده خلکه نچار دکن و داخواز درخستنا پکه که جه لیسته تروره بکن ببینن ده خیر و خوشیه ده